Bulavinaka, I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji, from Monetake, Fulanga in Low. I love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. I love Bula FM. Talk about in Bula FM. Setsan. Nadango Leonardo Tulip, au wati chuko imba, ando talita na parong ng Bula FM, balitin na bantua na sir. Bula FM, number 2 na seri. Ni sambul binaka se ko ngona pole leka ni no ande tuku na bongende indai e sama ilenga ina ndo na pakadala ka ma indama ono lebu endo na ndongito soka ina mataka ni kua go o Ronald Chand embaki tolu sambul kerua abondo tiko ina ndo na kiria kanga isota mamada kina ndo na mbasi ka ngole tiko mai na yasaka ana sani sala kandua lakibuna na nona mate e kana bunlewani songo ni soka ina ndo bonua Bob Kumar ni rarautaki na nona sama ilenga o Chand e dhabu tumelo toka ia enda ungito tiko ena timi nimbua ena tutu waka goalkeeper sa dur tiko ena bal nimbula mai number 8 on raiva ni Kiria e sa tu waka rautu na publisha ni Fiji Times o Hank Arts ena solia kina mata ni tu e rua na nona ngele katiko mai bunda ke inandi kamena solia telanga na nona ilabo mai na tambana ni labo musuki ke baka na siangan list telemai ki viti o arts e via lako tiko ki New Zealandi e nabuku ni baka mau ni luena e nabulo Februari salamuria telengana nona laki ngarabi baka bunuai bete kitiko arts e nandu na dhala ni nona baburea na yaba bala e na kena bola yeso ni tuku membale tira na bekanda na musulmani e na nisi beba na ilala kai e na ikarua sa luka vitu ni abireli e na mbak sauti era banganga yeso na ibagalislese na ministry ningele mai na fai kek e na buku ni daka baka mutumbuto tuku no fai askoya na minista ni kune ibagay andu eso na kisi baka ongo kasa beso mai eso na ibagarau ni bengarabi e na ngauna e taurakina na itutungo pakamata tao kwa ni rasa kilande ibagitiko na ibagalislese mai na ministry ningele ni na sianga ni dingomi na daka bagay loa kay na bei bangumi kina gito nama kimerto na laki lewena na kiamba ni timi rakabile wabitu ena nando banua na kapitani ni Fiji Babas o amenoni na sila kina tolu tal na dorbo ena buku ni baka rau kina sotsota ni Wellington kina Sydney Sevens o na sila endo lewena tunga mai na timi ni lewabitu ena mbak sauti anding tagi meliuta kana timi kini lakolako ki Sud America Sevens karawata kina naganga be Argentina ena finala ena kai tinika diwa ke tinika rua mai da bekir na boleleka ni no tuku na kene kuri ena Bula FM kena radio PG1 ni weding vinaka sa arnayanda oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira sa ama pinakantin na dawa ama na radio PG1 kalau ngali bada penenu makaya macam na berantariwati ang dawaro na radio PG1 sa Dubai Beach oya wo labini nampuli mana simba ondo talita kana radio PG1 dalang ko police matawalu susunemba ang bula patmay ka radio PG1 emba na radio PG1 nando mo ibitin na bonga ni BNN